ai le fia ngai tātou ma le sauninga lotu i le nei Afiafi e mua na tātou avelevi inga ma le whaawatai le atua e mesa le whaamanu o no le lofo le atua le soifua le ngate leo le tātou wola i le nei tu la Afiafi o na velo le ule whai mafonga tau moli o le nei tu o le tātou ngā luenga o le matanga luenga i stono Utah i le malo tele o Amerika i momoli ai le vi inga ma le whaamanu ma le whaawatai le tātou tapa au i le langi o le presidente foi le kalesia ia vi ia ela i me uma wa ia faia ia wa foi no tatu te fita pa i lungo pe ngalu le ea i le nei Afiafi ale le sauninga lotu por tapo inga fa tal fatu le sunga tite ia wa mo fritua me sure pa ia le ainga i nga te leole pa ia la finga luenga le autristusi mo le te oloa te tanga luenga fa fe au malo lo malo me sure le kalesia o mai lava i mau tele se pa ia lava se toe tama ia vea sauningo le nei Afiafi ia o se whaamurianga e ala i lau sumai ia le ngata fui leo o lau whaatasi mai e ala i tapo inga e mese o sauninga i le nei Afiafi i le whangaloina le mamalo le tātua tunu o sa moi so se tafo le nei kilope o whea lava o lo e maua mai ai sauninga loto le nkalesia so fitu sa moa le tutu tasi o folo fatu mo talo fatu i le nei Afiafi. Ai le amataina le feau mai le tua mo i tātou e ale le sauninga lotu o le apunu mai la wao la ufaira tātou talo. Lo mātou te mai o lo soifua i le langi, mātou te vi ia ma whaaftaia la ua fio i lo wang le lei mo lo walofa. Au no whaatali lau e kalesia mesio niso i la tau e o le amaua mai le tapo inga ma le sauninga lotu le nei Afiafi lau e kalesia o le ngang saesi e pa iatu, pa ifo, pa iane ma i pa maia la ua fio a vea tapo inga ma sauninga le nei Afiafi le ngate leo au a fionga fola ia o se whaasilinga leo le malosi ma sosani lo mātou wola au mātou iai le nei soifuanga le tu mau lo mātou atua. Whaongare me whaingaluenga vai ma le whātau wa ele mana lo ngang pa ia. Whau whafonga lau e kalesia ma i lātou uma lava le nei Afiafi. Ia mau lunga lava le vi ingo lau fio Yesu nei se i o lava i le whaabavau e whaabavau lava. Amene. O le tusi whaitau o le tātou wheau whaamalosi le nei Afiafi a Yesu taimi ona faitaule iai o tusi o Ioane lom taupu mua a lona faiupe tolu se ia o ilona faiupe se furu manafā. Ai ole mau o manatu e mai e whaamafaina li nei Afiafi e ala le tātou tāpu inga ma le tātou sauninga lotu ia o te mana e whaamafaina le faiupe wha ma le faiupe lima o le tusi lo Ioane lona mataupu mua whaafonga lau faitawina. Sa ia te ia leola, o leola foi o le malamalama leo te ngata. In him was life, and the life was the light of man. Ua pupula mai foi le malamalama i le pauliuli, ai lei talia ele pauliuli. And the light shineth in the darkness, and the darkness comprehended it not. O le whaau au mai le atua i le nei Afiafi le kalesia, o mana o tātou te toe wa ai i le whaau whapitoana au mai le atua ma whamatala mai ai. Whai mai whamtalanga le tuispa ia sa ia te ia le ola. O le ola whai o le malamalama leo tangata. Ua pupula mai foi le malamalama i le pauliuli, ai le italia le pauliuli. O lona winga e atangia mai whamtalanga le tuispa ia, sa ia te ia le olo, la tau tala ia Yesu Keriso. O lona winga o Yesu le ola, o i o le malamalama o tangata, po le ata lea o le iai o le ola i tangata. Ai whai mai whamtalanga le tuispa ia, ua pupula mai foi le malamalama o Yesu lea. Ua pupula mai le malamalama o Yesu i le pauliuli. Ai wha mai ele italia e tangata
e le italia ina le pauliuli o loinga e atangia ma famtalanga de tuispaia o Yesu le alo o Yesu le ola o Yesu le malamalama wa sulu ma le malamalama o le atua le pauliuli ai le mafai e tangata o lo le pauliuli o na talia ina le malamalama o lo le talia ina o le malamalama o lo le talia ina foi na o Yesu Keriso o lo le talia ina o Yesu Keriso e le o iate o e foi le munuia i le ola a to si fio to le kalesia e le aisa ngā tātou te o e le lotu e le aisa ngā tātou te tau ti ngā ai e tau tua le tua i laranga ruenga ma le fina ngalo le tua pe a fai e le mawhai e oe maa au le kalesia le tua o na talia le malamalama. Wa tātou iai masoifua i le o langa. O le taimile nei o le saua au le fili. Tau mawhai e le peti le soifua ma le tau tua o te ngata le whiau mga ruenga le tu. Le telo mea whawhiawhia. Telo mea soifuanga. O le ata le paurioli. O na whai maila whamatalanga tuspaia sa ia te ia le ola Yesu lea. O le ola foi o le malamalama leo tangata, ai pupula ma le malamalama po le ola ia Yesu i tangata, ai te ena tangata o le fisiri ai sea. Leanga o tātou soifua mola i sio langa pongi sa. O tātou soifua mola i sio langa silion whaingita i lungo o planeta. Whamaila utua au la fiafini o fisili. O afe ea le kalesia le tua sa motu totasi. O afe ea e te teliaina ai o le nā malamalama. E se lau i loa Yesu, e se lau i loa le lei. E wha pei o whau le fiafili nei. E se lau whai mai wa e le malamalama po Yesu, wa ia te oere malamalama, wa e teliaina le nā malamalama o Yesu Keriso. Ai le mawhai o nei loa. E ala lango laua mio i loa. O mana whau le fiafili nei. O le fisili le kalesia sa motu totasi. O a whea ea. E te talia ina ai. O le nā malamalama po Yesu Keriso. Awa a e talia ina na malamalama. Wa ia te o Yesu Keriso. Awa o Yesu o le malamalama. Ao na talia ina le nā malamalama, o ia te oe maha u le mea lofa fuaifua o le ola lea e whawawau. Ua au mai e le tua. The light of man. In Greek, the definite article preceding both life and light equates light with life. Consider one thing to be the same. Life and light, light with life. O lolo winga, o le taliaina o e maha o le malamalama, o e taliaina lola. Ma whangana no whai atu ai le kalesia i le Afiafi le nei. Wa susulu ma le malamalama le upartispa ia. Wa susulu ma le malamalama o Yesu Keriso i le pongi sa po le pauliuli. Ai le italiaina i le pauliuli. E se le taua ia tea o le pokalame le au mire tātou te itai au ao. O tātou ia i pokalame tā ua o le whamamaina leo le kalesia le tua soifua. Aisea. O le mea moni amar whamaoni le kalesia e le aise ta ngata. E ola le mi ngao il soifuanga ma laulangi nei tono le kalesia. A iaiso na whamamoenga e sao i lola e le tele e sao. E le mawhaina e sao. E le aise ta ngata afa e sao i lola. Ma whangana leina au marifa au le atua le pole nei. O le whiau e toi whamanatu ia te oe, ma whamanatu ia te au. Ma whisili ia te oe. O awhe ea. E te taliaina i le nā malamalama. E whai loa lau taliaina o le nā malamalama o Yesu Keriso. O whaalia ala i lau soifua ma leo langa e te soifua ma e olai.
O mai lo vanga o se au la tatala ina ai tātou le fiafi nei o siri. Why are you always refuse to accept the light or life? Ai se ai fai ai mau masani. Lo le tali ai no le malama po le ola o le ata le o Yesu Keriso. Tasia le vanga o le fiafi nei. Why are you always refuse to accept the light or to accept the life? Na mo fai mau masani. Lo le tali ai no le malama po le ola tosi fioto. Vesa tau o mele la fa ele ma fai e se tangata ola afa i te tono le kalesia le tua soifua. Ona tali ai na le malama po Yesu Keriso. Ele ma fai. Aisia, langa wa so malie lo langa. Se taimi o tātou o iai whamtalanga tuspaia tuso isaia lo mtau pe lima. Alona whau pe luas fulu. Mai oi tālofa ia te lātou o e whai mai. Ua le lei le meleanga. Ai leanga le mele lei. O e whai ma malama lama le pauri uri. Ai whai whai ma pauri uri le malama lama. O e whai ma mesua malie le mea ona. Ai whai ma me o ona le mea somalie. O leu vai mai lunga i whiau le o le mafuanga. E a fuaina le talia ina le tangata, ma whai e ma masani e tangata, lona le talia ina po le refused to accept the light or to accept the life is Jesus. Whai ma masani e tangata, le talia ina le malamalama po le ola, po Yesu Keriso, whamelau por profeto Isaia, o e whai mai ua le lei le meleanga. They call evil good. Ai leanga le mele lei, good are evil. Wai foi tono lau e kale si o malau ainga peintanga te whapena. O mai le whamalosi la fiafi ne le kale sia. O tātou yo o taimi e whama mai le kale sia le tua, tā pena le kale sia le tua, mo le whama moenga i le ola e whama vau. E le fina ngalo le tua, vi tātou mo mote saroni e lima whau pelu sumatoru. Ia ato toa na whapaia ina o tau e le tua. Ina ia le matau le ina o e mau tangata le kale sia aso fitu sa motu totasi. I le aso e thio ma Yesu. E whapaia lo anganga, e whapaia lo tino. E whapaia lo loto. Mena mana o le tua tawhatalu na lo langa tangata, e fina ngalo le tua e ao na ato toa, o na whapia ina, le ngai leise tangata e afa e aru le ola e whawai. Ma whaangana wa o marife au le fiafi nei, ma le tātou whai ngā lotu le pole nei, por fesili tele e tū lai mai, o awhea ea e te tani e ina ai le nā malamalama. Ai se ae whai ai mau masani, lo le tali e ina o le malamalama. Talia nei, la whai tai ao. O le istangata le awha tau sanga, o lewa toi fo i pōri uri. O le istangata le umana masinga o toi fo i pōri uri. Whai mai whamtalanga tuspa i o le mafuanga, le angu e whai ngo ina le mele lei o le mele anga. O le anga i o tau manatu le au nanga i lumo le atua. Whafonga o tau whamtalanga tuspa i le upu au, lau auna le atua i o sua na whai le nuu. Wai atu i o sua le nuu. Wale ma whai le nuu. O no sta ia o poro inga. Ai meisor fina ngalo le tua. I le taimina tu lai me o sua e avre nuu utfolfolanga. Tu le o sua ma alanga mwhape atu nuu. Fili o tau le aso nei. Po ai tau te au auna iei po atua na auna i tau ta mai le lai tua le vai. Au nei ma lou a inga. Ma tau te fili. E au auna i le tua e tusa por a. As for me and my house, we will serve the Lord no matter what. Ar mafuanga na leina le talia ina tangata le malamalama aisia wa fai mai tangata wa le lei me leanga ai le anga me lei wa fai malamalama le pauriuli. Ele ma fai na iloa e malamalama u mera fai la ngala te iai te tono le pauriuli.
Ale mele mana ai le tua le kalesia sa fafo mar pauliuli a se eva ai mana malambo le tua wala tau fai ngoina u fai mai u mana malambo pauliuli they put darkness for light fai mai u fai ma pauliuli mana malama put light for darkness fai ma me somalia le me ona fai ma me ona le me somalia ora ma fuanga na le kalesia e afuaina refuse tangata na lato talia ina malama mare ato to Yesu Keriso leola leanga wasoma lie me o ono leolanga ina va aya tangata le malama o pauliudi ina va aya tangata le pauliudi o le malama al mafanga la lena au marfi au le tu le fiafi nele kalesia malfisilie tulai o afea ya kopolo mta pu mo fe pe suma fa sulima au taitasi fa so soina pe anto sina mamai le ia ilona lava tu ina nau pe ato le tu ina nau on fa nau mai le ang sala ama tu le ang sala ona fa nau mai yai lea o le ot waso malie le o langa i tangata le kale sia le tua o leva no le tatou mua e lo se ava no na mai le tua tau te ta alo ai e lo se ava no na mai le tua tatou te fa sama no ai ma fa tala le ai o tatou ma fa ala va no o mai le tua o ani to fa le tonu o lo sai fu ma lo langa le va fe ngai ma le tua o leva no le wa mai le tua e tau no fa ma mai nai lo sai fu fa mutai le ang sala e fai aspaiso fa mutai me le anga le olanga o lo fai ma papu puni le va oe ma le tua le va oe ma le so tangata ai sa unia oe mau mo le aso de se selenga tai tasi mfa so soina pe ao ina to sina ma mai le ia ilona lava tu ina nau pe a tore tu ina nau fa nau mai le ang sala ama tua le ang sala ona fa na mai lo oti le kale siolo mo la vano te le to mo fa lua sava no e te salamo ai yo no mta pes food ta lainga Yesu o ngoi le se tasi me sa wai na ona ye ngoi fasi mo fa umtia wa usau ina yala to mo la yala to mo ati de lava satani le atol ngoi power me na satani fasioti oi fa mai Yesu o usau ina ia e maualeola ma ia tātou mauati le lava. Ioane mo mofe upe wha. In him was life and the life was the light of man. O lo ia Yesu le ola. O lo ia te ia le malamalama. O le malamalama foi lea. O le ola o tangata uma. Mo mori ane lima fai pasu tasi su lua. O le nei foi le mau fo ina mai le tua ia te tātou le ola e whawawau. O le ola lava lea ua ilo nalo. O le o ia te ia le alo, o ia te ia le ola. O le ele o ia te ia le alo le tua, ele o ia te ia foi le ola. O lo winga e tā ua le iaio Yesu ia o le kalesia. A wai pēo ina ia te oe mau Yesu Keriso, o le malama leo tangata, malama leo lolangi, mautinoa. Lo tava noa di wha moenga i lola e wha vau leta tu te tau sinio iai. Karuenga i toru whai pe sumana wha ma suma le lima. Pei tai o tau. Wo tau wha fiti atu le pa ia maleha mi o tonu. A wo tau whai atu e tu ina mai ate o tau le fasi o tangata. Wo fasi oti fo i o tau le li o lola. O ia o te whatuina i le tua, na ie woti, o mo li mau i mātou nei i le nā mea. Le kale si au no mana e mai le maulota mana e tau ia oe. A o na e whawhiti le tua, ma e whaia pe alor pong sa. Au me le anga na e whai, o lau whaasata roina, ma lau whaasio tia pelea, o le atua po le li o le ola, o po le li o le malamalama. O mana o ngā whātau anau o Yesu i la Afiafi nei. Pero whātu te le mana o i wha umi. Le angor tātou sau ni ngā lotu. Ai whamaina mana o ngā whātau anau o Yesu Keriso. Ma tai o e whāwhai upa sumare ono ma le sfumare fitu.
ina sala mo ia o tau le kalesia aso fitu sa motu to tas me so niso mai mo mai le tapuinga ma sau ni ngā lotu le kalesia ina sala mo ia o tau awa wala talata mai le malo le langi. Repent, for the kingdom of heaven is at hand. Salamo. Ole mana onga le nao le atua mo oe mahau le kalesia le atua. O iyo le malamalama, o iyo le areto ma le langi, o le areto le ola. E fina ngalo le atua le kalesia, ia etalia ina le malamalama o Yesu Karisto. Mai le mo mori anam tau pe lima fai pe suma tasi ma suma lua. Ole o ia teia le alo o le tua, ua ia teia le ola e whawawau. Ole le o ia teia le alo o le tua Yesu Karisto, le malamalama, e le mawhaifoi, ona ia te oe maa ule manuia le ola e whawawau o saunia le tua. Ma whangana o marife au le tua le Afiafi nei le kalesia ma whapemai. Talainga Yesu ina salamo ia, awa wala talata mai, le malo le langi. Tau ini whamuni e tele le tua ala i lau whaafonga mo le whiau filifilio le nea Afiafi. O lau whia le tātou talo. Lo mātou ta mai o lo o whio le langi. Uman ngalunga le tangata ala i lau o whionga folo no mātou whaalongo ai. I le nea Afiafi lo mātou tua we au maia o le whiau e toi whamanatu ma toi whafangu o mātou tangata. Ai meiso lau e kale sia o ao. Bo o le taimi le tua te tauna mātou tu ina antu ato tō mātou tangata. E talia ina ile nā malamalama o laua fio Yesu Karisto. Masau ni o mātou tangata mana i o mātou ainga i le whaamoemoenga. I le aso e te fio mai ai. Le aso upu a sala i le ngangana e ala le whalawino lo fina ngalo le tua maa ngalo le tautalanga tangata. Loua ngang pa i e moli o o ma whalawa i tele lau upu i fina ngalo o mātou loto. Saunia i mātou uma taito tasi ili nā whaamwemuenga. Talo i o munui e to i ai lau ngaruenga o ao le teitai marau whai ngā ruenga. Le kare sia o ao ala o fio i so se tafo le nei lalorangi. Meso niso mātou atinu o sa mo lo maua mai. Tā poinga masauni ngā loto lau e kare sire ni Afiafi. I o atua i munui o lo mātou matai. Whaamwia lau o fio lau nuu mai mātou uma. Ma ngalo mātou se semo mātou whare tonu. A ye la ua fio pe lava vi ingolo mātou atua. Nei se i o lava i le whamavau. E whamavau lava. Amen.